namhlanje yabona uwalkie-talkie usawulontonje useyawuchutha manje uthengile uwalkie-talkie futhi namhlanje mhla 28 Friday 28 November wabona wathenga nani impuphu yakho uDerek noshukela wabona uthengile uMadersi mhla 28 namhlanje usho ukuthi nakho siqala phezulu ngokwesikhathi bekubani 17 second 27 minutes after 7 thenga ekuseni. Okay, kuzathi star super maize meal 2.5 26.99 nawo ile star lempuphu lena 2.5 bese kuzoba nakho ngathi kubuye kufithize kodwa ngathi urainbow lo landelayo kuyifithize lekhami nakho rainbow walkie-talkie 1 kg 14 rand 99 nayo iwona lo walkie-talkie lo siwuchutha uDerek. Kuzoba selati sugar 500 gram white 13 rand 99 nawo ilo shukela lona nawo selati yabona uthengile uMadersi bandla oplastic lo 130 plastic abesikhathi bekubani 16 second 27 minutes after 7 mhla 28 November yabona hayi uyalontunja ke uyachutha manje upheka wonke lo walkie-talkie uDerek uzama ukuchutha manje hayi soke sibone uyakhumbula la yathenga khona ubisi uMadersi wathenga ubisi nelona wathenga lo lwabisi olu3 yakhumbula nelo nayo lempuphu yabona lezi zinto ayithenga nje nayi kwakumhla ka22 lapho bakhumbula abantu kwakumhla ka22 hayi wasuka kuMadersi wathi mhla ka23 ngelanga elilandelayo waya uMadersi bandla endlini encane waya mhla ka23 waya ngoba wadlala ulabisi nangomhla ka23 waya futhi mhla ka26 wabona kusho ukuthi siye ka7 yathi bese kuka5 useye ka7 ke mhla wagcina mhla kabani mhla ka19 ngathi la kwakukwesi5 khona waya mhla ka23 kwaba kwesi6 waya futhi mhla ka26 kwaba kwesi7 seye ka7 ke bandla endlini encane uMadersi soke sibone ukuthi uNovember uphele kangaki sagcine ngawo nje mhla 26 mhla 28 namhlanje sazama ukuchutha lana uMadersi bese yadlela kamnandi usenawo angathi ama-T-Bex akhe ama-T-Bex asekhona nelo hayi uyazama bandla ukudayisa hayi bathenga bandla abantu hayi bathenga lezi zinto ayidayisayo uMadersi hayi soke sibone okay baphila sebephila abantu. Okay uzoveza nje la mhlambe sengipheka just ukuditha le video. Okay so right enze njani manje sekuwona bandla mhla ka28 yaze vele inqamukele lelo sekuwona mhla ka28 yabona lazi libona zizevithika kanjani ngobani akazizwa kahle uMadersi yabona zizevithika impela ngobani ukhipha lo sisi wenzela ukuthi aluka cwenga lamanzi yazi abantu awungikwazi nokufaka iklabishi lana kuloko sisi babo kodwa ke okay sobonani sezopheka uphuthu le ndoda izothi kwacwenga lamanzi yabona zizevithika kufanele zizevithika kanje ngenzela ukukhipha lo sisi wabo. Okay alright sekuwona 28 November okay hayi sezopheka uphuthu yabona ke nalo phuthu lakhona yabona nalo liphoqa ukuthi ngilishisa ngiluzwa kahle kodwa ngiyazama ukuthi ngilishise khona lokho phuthu kodwa kubuye kulontonje kubuye kunuke nje enye into engingayizwa kahle kodwa soke sibone ukuthi uMadersi izomakhani nempuphu ayithengile soke sibone uphinde sebephila abantu ngizoyidla namhlanje kusasa funa ngishaya ividiyo ngibone ukuthi ukhona engakheka kona ngoba nasekuseni funa ngivuke ngayo ngeparish yabona so bothi ingakhani. Okay baphinde sebephila kodwa kukhona kwempuphu kubuye kube khona nomunye usisi engawutholi kahle njengoba ngangichaza kudala kungathi nosisi ngathi begijima amagundane konke kanjalo. Okay